chawpinpis ayaykullami nispa nirqanki llapa runaman. Yanchis Cristo huawankan. Chayta yachaspa huñuykukunchis llapayanchis Cristo huawankan. Yachayllata tarinanchispa q'ispikuyllata tarinanchispa. Yachayllata tarinanchispa q'ispikuyllata tarinanchispa. Kuna panaykuna chayqa chayramshaykuña ñaqañaniki 7 karamanqa chayqa waykuna panaykuna qallarimsunchis lluqsirimunchis kay programanchis katikistakuna rimaynin napaykuspapunia radiokunaq sunqunta Radio Poder Wayna K'awri llaqtapi hinallataq Radio Awsangate sunqururchanta kay Ukungat llaqtapi lluqsirimunchis hinallataq Radio Caliente Kikan llaqtapi hinallataq Radio Municipal Icharate Akayunka Ujbepasaykuna panaykuna hinatax Radio Santa Lucía Huancarani chaypipas waykuna panaykuna sumaqta uyariyakamusunchis Radio Inti-Raymi hinatax internet impecable kaypi compañerishawanchis hinakajtenqa waykuna panaykuna ñataq riki 7 de la noche maña kaeramushan riki impunto ñan kaeramushan waykuna panaykuna chay qallarimusunchis waykuna panaykuna ama hina chaypaqa ojo, mañana cuivan haikuru nanchispaj, waikona panaikona mañana ikusonis Padre Bernardino, por favor, pero no hay que pas, mañana chuaiku kay programanchis qallari nanchispaj, katikistakuna rimayni, che waikona panaikona sumaqta cosis qacheram shayku sonqoruru chaykchis waikona panaikona. Hina kastenqa Padre Bernardino qallari suncian ñataq orapas yastañan 7 que eramunqa exactamente akaña.
Anchamasay muy buenas noches. Alin hamuki kachung sapang chispa konan chisaraspe no kaigopes nya radio konak chop pintanya che kamusheko personaki may pichtari kapeng taka kapeng che kamanya hinagaten ki programa nya pakman por nampag nya pakman tashkere nampag nya pak taka kamagnis dios manta tukuison kotukuye manya iksun chireko chulchanjis chmontranch imachigas sombronch umanchich utirkunch hinakaktenqa llapachallanchis sonchis qollanan Dios yayam Dios churi Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun Jesús Señor Dios que serás pengo akikuna huñukamiko kallpanchawayku iñiñikupi hasta ahora ñawpaqman pornaykupaq mañankutaqa saschakuykupascha Dios ley Ichaka kampa monaynikipeka anchaykamuayku Espíritu Santo kyo ñawpaq mantashkirinayku pachirayku mañakamakiku ima hayk mañakuyta chaqay p'unchawkuna yachirqanki llipin qatqñikkunaman nirqankita mañakuyta munaspaqa kinata mañakunkichis nishpa chirayku kiwakikuna nuqaykupish mañakamiyku kich'is uraspi ki mañakuywan yayku naqpachapika sutiki paychasa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun iminan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas sapap unchot antaykuta kunan qoyku huchaykutari pampachawayku imina nuqaykupas nuqaykuman huchilikunata pampachayku hinam amataq kachiriwaykuchu watanqayman urmanaykupa llallinraq tukuy mana allinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun much'aykusayki María Dios pagraciawan t'asqankenki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kenki Wisakimanta paqarimo Jesús wakiri qullanantaqmi A Santa María Dios pamama nuqayku sapakunapaq mañapuayku kuna wañuyku pachapipas hinataq kachun Gloriayapaq churipaq Espíritu Santopaq pishkachun imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayñuq pachakamapas hinataq kachun Qollanan Dios yaya Dios churi Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun Jesús Chayna kaqtinqa waykuna panaykuna yasta kunanqa taytansmanta mañarukunchishña kusikuy sunquntin waykuna panaykuna kay programakichis katikistakuna rimaynin chayaymushan hina kaqtinqa kaypin hermanoskunawan kashanchis napayrukusunsia kunanqa alabanzaraq chukanpas napayrukusunchisraq hermano personaykipas napaykuy kaypiña micrófono may parroquiamanta personaykipas visitaramankiku hermano Anchamonaco, Dios ni ley, primer taca, taitaitaraj, napaika moikiko. Inallataj, anchamonasqa, llaqtamasikuna anchamonasqa, kay pachapi, cajo masikuna, napaika moikichis en primer lugar, Padre Bernardino, hermano Valentín, llapan uyarimos kunata napaika moikichis, de canatura, calca, distrito Pisajpa sutimpi. Ari nuqaykupis chayaramuykun kay radio enterraymi lluqsina wasiman mink'arinakuspayku pusarinakuspayku kallpata hapirispayku Dios taytanchispaq yanapayniwan Santo Espíritu taytanchispaq k'anchayniwan hinay nuqaykupis wayqipanakuna llapaykichista napaykamuykichis Ave María Purísima nispa llapaykichispaq kachun may llaqtapiraqchus maypiraqchu uyarimayshankiku hina napaykusqaykidaychis taqsunqulla aqnalla imaynachus kay taytanchispaq palabran imaynachus yacharichiwasunchis imaynatachus qatikunanchis kaykunatachakunanchisipi taqwirisunchis rimarisunchis entonces kayllawan nuqapis quedarin hermano Gracias hermano chayqa panay personaykipas napayrukia personaykipas willayrukuy sotenta masun qonqarapasun hermano José Gachanik parroquia de Pisa Y gracias Toray Valentín, igual manera Padre Bernardino, hinallataq may llaqtakunapich uyarimshawankichis kay posaqñintin de canatura, llapallaykichista hermanas napaykamuykichis kay sumaq ch'isimpi Dios taytanchispa kallpachayninwan ari nuqaykupas kayman chayaykamuyku, hina kuyasqa wawasiykuna ari maymantataq hamushaniwankikucha nuqayku hamushayku. De canatura calca, parroquia Pisaj, San Pedro Apóstol de Pisaj, nuqaykuq michiriqniyku kasyan.
con 7 minutos. Ahora se me entajo aquí panay. Ñanqui piña che kamoriki que programa radial. Katikistakuna rimay. No kayo kache kami kunyam. Dios pasimenta parikshbeko. Hinalata Dios yu pechantay kunat ipikshbanyang waki panay che kamiko. Hinagaktiang kakich isoraspe kusiriksunchis. Kich isoraspe maremsunch imamantay kamanta. Kasaraku imantan konan koyakikuna panaykuna rimayam sunchis waykin wayak pananchikuna argimana kasarakuita monangucho waykin wayak pananchikuna kasarakushap shakasta arrepentik shanguriki imapam kasarakuran kasarakusay punchom arruj hachashpa hachiruan kachiwan shpata chim salado matrimonio gan shpa imi manda rimaykunta aykuna panaykuna campo llaqtakuna peka waykin wayak pananchikuna uman muyuras hina imatapsh rimashango chirayku Dios pasimenta qawarimsunchis hinaktan qawayqi José Panay Francisca kich isaraspe kunanqa Dios pasimenta uyarishnanchishpaq ñawpaqtaqa kamaqninchis Dios manta mañaykushpanchis hinaqa ahora sí takisun tukasun kich isaraspe llapallanchis. Adelante, hermano. Con ganas, hermanos. Vamos, hermana Francisca. Centro Arquidiocesano Formación en la Fe, Manuel Montero. La Paicuña a todos nuestros hermanos catequistas, a todos nuestros radios oyentes que nos siguen de miércoles a miércoles, domingo a domingo. ¿Cómo dice? Con ganas, hermanos. Adelante, Panay. May pichos iski kinsa Kuño con cuando casuti ficheca Señor Dios canerame no cancha pinco pincachan en spam. Cristo murió por nosotros, resucitó. aleluya. Saludos a la decanatura de Calca, nuestro hermano Adriel, decanatura Anta, a nuestra hermana Rosita, a toda su familia. Ánimo, hermanos, a seguir trabajando. Vamos, hermano Valentín, con las palmitas. Qué bonito esta noche. Ay, kuna panay kuna. Dios nenchis tayo pa chanchis. Takishpa. Dios nenchis pa cementerispa. Dios pa monayin takasukuspa. Con Cristo. Todos. Así Cristo. Nadie. Este es tu programa radial. Catequistakuna Fremeni. Aquí se escuchan las voces de los catequistas. Vamos, hermano José, ese talento que ha recibido el Señor. Señor Jesús, canillar cantami, imainan carcaña un tiempo pi. Señor Jesús, canillar cantami, imainan carcaña un tiempo pi. Para chayate tu cuca purca, mamá y ñerta. Para chayate tu cuca purca, mamá y ñerta, juaca y culiarca. Que viva Cristo Rey. Que viva, Cristo Rey. que viva, Cristo Rey. que viva. Cristo Rey.
Saludos a la decanatura Quebrada Onda, nuestro hermano Fidel Radio Illarín. Este es tu programa radial Catequista con Remeñi. Eso, con ganas hermanos. Geçeseras ben rego kalıqsa gamşeygünya. Saludos a nuestro Monseñor Richard Rangel y su obispo Elizabeth Estrada. Eso. Fuertes aplausos. Alex Marigo Nabanaygo muy bien. Catequista con Remeñi. Amayro Sinjoyri. Kay waira killachapu waira chanting no kay gops charamay ko son chay kichas may ko na panay ko na cheka way ko na panay ko na kunang kilaka munaita way ko na panay ko na pasarisyan nyari chirips pasarung nya kunang ka kometa phalasinya tak imakunan chayramo siyang kunang unchay ko na kaway kay Jose imata niyang ruar singis kampo yaktan jispim. No kaiko ka chakrala pipunin kasi ko pa pamasayla pichunyo rawayla muray rawayla punin no kaiko pa Akirunya chumuraya manach. Akisanya wakin kamana punera akisanya manan kasanchis piskasya normal chu chayna kachulian papa iko piskasya mana chayas kapun chukasyan chunyo pas kay nangkasyan kampo llaktayko pa Nyachu papa ta tarpur shankis nyach pinsankis papa tarbi manara. manaraj ya puiro ayla piraj mikasayko hermano le Wakin lao pe yastaña rik yastaña no kay papa tarpuri kalari shay ko nas pang willa kamshan wakin lao pe pau kartam Sarata tarpishan kunya mo ay Valle sagrado pe hasta sarata chena puno ay ko na panay ko na Cheman tayo kay Valentin hoch noticia gashan hoch kosik a ver ema gashi changis persona que manacho. kashan ke mamans bi irhin asunta rik manach Cheman hoch noticia. Konan total man tayo loxeramo a ver imang noticia gashi kay Valentin. ay chek miskicha gashan unicha le padre wille way ko amahina Bueno, kay Valentin way ko na panay ko na radio hoy haremos ko na ari ay nimpacha ko na rah remam sharang ko radio ko na chao pinta Papa Leon charamon kanis yung imina tan chico na psiacha con mana oficialmente ra psiacha ksara que totamantantam Santa Sede oficialmente nemo arich kahbah ponen Papa Francisco chamon hay chamon ka miércoles 11 de noviembre nsat ima unchaman topam shane miércoles unchaman topam shayre Valentin hasta 17 pero kan ima unchota cham con coscuman entonces yakson kalkap koshun shikashana 15 ta che ima bashay que topam che way panach kan charan koriki Papa chamon shwen pego na premasharon ahora sí oficialmente confirmado 100% de que Valentin Chamon Papa León 11 de noviembre miércoles unchay chebak kosirik son yo ay ko na panay ko na de verdad chay noticia nishum unchay la bonar ka chay ko na panay ko na mano kapsidak ni ya chayros kan perak celular taman ano kaps akriyo harane cheka chek alin tapunt akriyam son skype hamok programa jes mas de william say ko na panay ko na ya entonces way ko na hinagakten ka kunang chayaron jes son kuchang man programa jes mang chek kunang kataitan jes semendanya uyarir son jes miskita way ko na panay ko na imina que imach tap sari mix paps miskita ta mejor con jes anchena tarea taitan jes sement uyarik son panay Francisca personaje nyawincha pay kay taitan jes pak sementa konang remashanches matrimonio kausaiman tari manem son kasara kuimanta panay Gracias Turay, no capaz kay papanchis psimint apamsiani, casianta kaype Evangelio San Mateo, capítulo 19, verso 3 hasta sohtayupay ninkama. Nishandah mi kaype titulong kasaraska manat akakuimanta. Kay hinatanin, wakin fadisiyo kunata Jesus man achuykurkanko, watikayta munaspatah tapurkanko. Atikuncho ima hawallapas qusaq warminmanta akakuynin nispa. Chaymi Jesus paykunata nirqan. Manacho Diospa simin qillqata lirqankichis. Diosqa qallariypin kamarqan qarita warmitawanmi. Diospa simin qillqan nin. Chayraykun runaqa taytantapas mamantapas saqipunqa hinaspan warminman uqllachaykukunqa, huk cuerpullataq kapunqaku nispa. Chay hinaqa manan ishkayñachu kanku aswanpas huk cuerpullamañan chayraykun
runaqa Diospa uqllachasqantaqa ama t'aqachunchu nispa. Kaymi taytanchispa rimarisqan simi. Qampaq gloria taytallay hina kartanqa waykuna punaykuna taytanchispaq semintaña kunanqa uyarirunchishña imatan chaypi rimariamshawachis chaypiqa rimariamshawachis fariseoskunas achurasqa señor imaraykullapas t'aqanakunkumanchu kasarakuspankunaspa chaymi riki taytanchis manachu lirankis ñawincharankis ñawpatimanta pachamariki taytanchis kamarisqaran warmitawan qharitawan huqllaña kanankupaq nispa niwashanchis waykunapanaykunqa chaymi chay kuna p'unchayqa rimariamsunchis maymantas hamun chay munaku icha costumbrillachu kamos kay kasarakuy porque wakin piqa mayñinpiqa rikupunis aqna costumbrita hinalla kay kasarakuyta ashwanpas otaq imanisumanta haber llapata kasarakunku entonces nuqapas ni modo pues kasarakusqa ninapaq hinallapuna wakin kasarakunku aqnatan rikuchinchis kay kasarakuyta hina kaqtinqa waykuna panaykuna chaymantan kunan rimariamusunchis allinta ch'uyanchayamusunchis kunanqa alabanzatañataqa kunanqa taytanchisman alabayrisunchis ya kasarasqakunapas kasarakuy munaqkunapas allintapuni uyarimusunchis mana kunan programallapichu rimamusunchis ashwanpas huk programakunapipas rimariamusunraqma chanintapuni matrimoniomanta kunan rimamushanchis origen de matrimonio maymantan hamun chaymanta wayqunapuni. Muy bien, corren 7 de la noche con 19 minutos. Capilla no hay tarde, chego. Es horas que vachirem chego nos radio con chopenta, ñacho cena, aproguich, hay que van a uno cher animal ningut katish terapshan, corren negas la Roma anapakushba. Bueno, ánimo hermano, yang analicha kan riki, nakatanga. Kausayanqa Diospa bendicionanqa ñawpaq mancha porrinakanqa ñawpaq mancha tashkirinakanqa wayqi José tukaykapayku ama hina kaychu panay Francisca taki kiyki ch'isaraspi munayta redes sociales chawpin tapshirmishawanchis qatimshawanchis. Eso, fuertes aplausos con ganas. Con Cristo, sin Cristo, Nadie es. Centro Arquidiocesana Formación de la Fe, Manuel Montero. Taytanchis tayupaychaychis taksimiyo tiro na kuna. Taytanchis tayupaychaychis taksimiyo tiro na kuna. Ñawpaqi manchaykuspa takispa tahanchikuychis. Ñawpaqi manchaykuspa takispa tahanchikuychis. Taytanchis milichiqninchis manchakuyakuq sumaq taytan. Taytanchis milichiqninchis manchakuyakuq sumaq taytan. Ñawillanchis tankichari wasu hanaq pachamarinanchispaq. Ñawillanchis tankichari wasu hanaq pachamarinanchispaq. Este es el programa radial Catequista con Afrimeini. Con Cristo, Todos, sin Cristo. nadie es. Continuamos. Apu Dios mi ruachniki, kiki Dios mi monachniki. Apu Dios mi ruachniki, kiki Dios mi monachniki. Paila mataya kinaiki, pai pasi mi juntanaiki. Paila mataya kinaiki, pai pasi mi juntanaiki. Vamos, hermano José. Kami kapa Jesus, apoya também panchari. Kami kapa Jesus, apoya também panchari. Se me kita kota naipa, kusi sami kasa naipa. Se me kita kota naipa, kusi sami kasa naipa. Esas palmitas, hermano Valentín. Saludos a nuestro hermano Sinforoso de la parroquia de Ollantaytambo. A nuestro hermano Edwin
Auri Poder Buena, en vivo, en directo. Radio Osangate o Congate. Con ganas, hermanos. 7 de la noche con 22 minutos. Eso, fuertes aplausos a una banda con Alexa, muy bien. Kausacho Katik Stagona. Kausacho. Muy bien, tenga Katirson que por aquí Valentín. Chena tenka taitanjes pak semintanya kunan kat criamos unches entendíamos unches alinta kay matrimonio rimay manta kena kahten ko ikona panay ko na atentya uire kamos unches no kay ko chera muy kuasikima cheki ko ay ko siempre kena kahten ka panay personakia rimay way ko kay matrimonio manta kay nyawinchamos kan manta evangelio Mateo rik nyawinche munches munay taitanjes no chance rik Nyawa pakmanta pachang kasarakuy chimanta kawarmtawan karitawan taitan kamares karik huklia kanan kopa chimanta de María ko pisimilia bepa chimanta hermano José Sri María Masuncia Mas antes de que Valentín persona que está purit bueno será que manar pananche Chiman hay correcto. Oye, Valentín, persona que caso doña son iskiotan hay otan yang kasar kusai keshan. Ari padre yang King Sawataman. King Sawataman. Oye, Valentín, persona que ima grupo kuna tan apaka moren kasar aku ini kipe cerveza carancho manacho imi nangara manachita willaro engi goma. A ver, Hamoran hermano Rosita Hamoran chimanta Hamoran hermana Mariluz, chimanta Hamoran Fuente de Vida hermana Eufrasia, Paikun Hamoranko hinayata hermana Evangelina, Hamuliaran Juar Kondo Yachtamanta, Paikuna Pan Chekachta Tosuraiko. O sea, mana machan taikunach Hamoran. Mana machanacho ashams Chakilla Chekachta Tosuraiko, Kikana Yachtapichi, Karan matrimonio ipe. Munay chata apariraiko y chena. Sumak tapones de verdad. Chiman tapuit monashara que casara que persona que mohucha que ya mochten cuatro no este amrang antagrengue aí que se pone que manachita uliaba en coma. Amana antaralay tachu porque no sé ajnaya me pasaron, o sea, hermanos con paikona cariño con casca nos paikona achecamonco y de verdad churay con no gracias ta coyone de tantos imaginayat paikona mampas son con comanda churayon de verdad mana antaray ko pascho y ma pascho mo paikona nya suna Aí net que se pengue chumanacho. Iminachi aine pero mana no kaya chanicho ashwan pas sich sure kasaragos hanewan ko mancheka vistamaines pak siempre ya charos pak resuman pone padre mana resumancho. Ajá. Y sobre todo no catapita monashara que imanak en persona kasaragita monarengue. Ari taitanjes sementa predicachas panchana entender kane mana zona ayun chiki kashanes pa akhnata siempre kasarakuy punem alien kasan que sacramento nes pa taitanjes pa gracian chas kuy punem alien kasan nes pa akhnata Taitanjes saminchen bendición. Saminchen bendición hinayat respikuita mas kashanski ki wa saibek anchi punem no kaps animaru kurane mastaka mana kosatachi macho. Ah, mejoré que an magoran nas pensar que Mana padre. Y chimanta tapule que manta vai Valentín nem componer que matrimonio o pshwa ka nasemonare que nasba chet eminat persona e mana matrimonio o pshwa nasemonje nya pashat nasra monchere mana huchawacho e che eminat chere Valentín a ver si chamando chata mandar primero ta mana problema de que wawachans pak mana problema chupai pak karik mana pa huchawa ne atsumanj porque wawachaka hamuko mana ni ima
nampas churikosa nesumant ima huchampas paypak hamukun taytanchispaj munaynin pregoq manaña matrimonio pich imach pero ashwanpas munaycha kaman matrimonio hamuman chayaqrik tal vez ejemplo iglesia qhawarikunankupaj kallanmanpuni allin kama pero sich ñawpa hamunchis mana chana sumanch huchawawanaspak. Oye, hina katana cuando panaikuna vaya kenchis vale experiencia tena con jubilee shaman je hina shawa rigona panaikuna vaya kench balan tanga con kuran sho khata sang shman anta kuran rigi khabar skype hina no kapsh matrimonio kuna mar skype incómodo punaja radio bola chagamusha el hermano puesto 100 soles nos va que 200 soles el padrino mayor ha puesto 5,000 soles el padrino de aras 4,000 nomás pega na manda kay na panay ko na bulya chegamusha gore que chiman togar mi familia cari familia y claro voy a na panay ko na imagay casos de sham Pesi familia kan kharche ka mainin kote kap en aku ipianin mejor ashon amanya kasara kusokchu en kay pikeda kon areki ronda kona imamana familia makas kan shipacha ni wanga kon shipareki oal kalyang man tarik kharep ashka familia khwar mi pesi familia o wakchi pishkan guchega mana lipin shipapons qolqi pishkashan aygona panaygona anchan ashka chorarna jo hermano adelante hermano wajakoynikuwan invitación cortulap hermano willirekam sotikita. Hermano, buenas noches, hermano. Nunca cambié que acá hay comunidad Kenco, Antonio Quispiapo, hermano, y comunidad Kenco, parroquia distrito de Coyamanta, hermano. Gracias, hermano. Entonces, hermano, y machatan nita monanque. Hermano, muchas gracias, hermano, que hay papá en su palabra manta, hermano, no hay cupas, que hay comunidad en cope, hermano, que hay palabra en su papá en sapa miércoles, lo se mucha, no hay como hay, hermano, sumachta que hay palabra en tu papá en su patuvier, hermano. Y hinayata, hermano, hermano, Valentín, padre Bernardino, muchas gracias, que hay espacio que yo en primer lugar. Y hermano, no can que comunidad en Copa, hermano, que jornada espiritual, hermano, que hay 23 de agosto, hermano, que hay comunidad limpia aparizajo, hermano. Un favor, hermano, que hay talla, hermano, ya payan catequises, ya payan decanatura, Calca, Urubamba, Urcos, Paruro. Chaykunata, hermano, invitar y hermano, que comunidad nipi, que jornada espiritual aparicón, que 23 de agosto, hermano. Domingo puncha y hermano. Entonces, Genagactenca, gracias, hermano. Chay piña, encuentro piña rico para nosotros. Gracias, hermano. Acá en Copenhague encuentro de Moshamrik, parroquia Joya. Gracias, padre. Llega con continuación. Ya, ahora ya liram shan chegi na emasten. Hoch diese pichen taktawan chimandanya emerir un chestao. Muy bien, en la cosa con una y cosan 7 de la noche con 30 minutos aquí. Vicente, ahí pantalones me ojaramo. Oye, aquí, José. No, aquí, me va a no se me ojaramo aquí. Muy bien, adelante. Hija na pacha gloria
Con Cristo, todos, sin Cristo. nadie. Oye, que kuna panay kuna. Esto este programa de la Catequista con las Remeni. Esas palitas, alguien te trae gusto que te serás bien. Causachon de canatura, calca. Sachu. Kaliosnita piña chiqui, huchasapa wawanyaki, cruz pipas baño purkaki, no kau karunaraiku, cruz pipas baño purkaki, no kau karunaraiku, taytayaytas mas kamuiki, chikak perdotarinaypa, huchaymanta qispispayqa, kawankusqa kawsanaypa, huchaymanta qispispayqa, kawankusqa kawsanaypa. Aquí y allá, Cristo reinará, aquí y allá, Cristo reinará, aquí y allá. Cristo reinará. Gracias, hermana Francisca. Cristo murió, Por nosotros, resucitó. aleluya. Esto es tu programa radial Catequista con las Remeni. Saludos a todos nuestros hermanos que nos sigan a las plataformas de Facebook. Fuertes aplausos para Cristo. Alexon que José, caramba. Fuertes aplausos para nuestra Madre, la Virgen María. Muy bien. Continuamos con nuestro programa radial Catequista con las Remeni. Muy bien, adelante Rey Valentín. Kuna panay kuna sumakta ri Rey María Saranches. Chayna punta kuna panay kuna sumakta itanjes pag nesumampas munay nimpi kay matrimonio harmonic anchanarik titulon bebsrik oracham puri chanik ri kumshangis Facebook peka cheka taitanjes munay ning mandapone hamushang chita Rey María Sons kunam ka panay in chay pinik nyawin jam sharan panay Francisca personam pasrike imata puning rimashawans quechua rimaip anchata chaninchera maiko. Y bueno, Fray Valentín, kay lectura pia niwanchis, casaras kamanat akanakuimanta nispa. Ari Padre Bernardino, kay taitanchis pasimin, siempre hamsian Antiguo Testamento manta hasta kallarimanta pachariki kayka. Hinaspaya kay kunaka kasian, porque Dios taitanchis munar kamponi kay tiempo manta pacha, pay pamunakuyninpi, may pachachis kariwarmi, kausanamanta. Entonces kakaitaya kay qilqapips niwasianchis hinariki kay fadisiyokuna tapuykuqtinpas Jesus taytanchis nin manachqankuna ya liyarqankichis kay qilqakunata nispa mana aqanakuy kananpaq riki kayta payqa kutichishan pero kay fadisiyokuna ayvis paykunaqa runa kayllankupiya pinsarqanku mana riki paykunaqa kay espiritualmente kawsayta ancha allintaraq churiki entiendisharqanku kay p'unchaykuna chayqa Jesus taytanchista q'utuyta munas paykunaqa kaykunatapis tapusharqanku. Entonces kunallariki Turay Valentín willarwasyankiku imaynata matrimonio p'unchaypipas riki personayki pasakurqanki imata pinsaykushpa matrimoniakurqanki kaymanta. Entonces kaynaya taytanchis munakuynin taytanchis siminpunia willawanchis may qim personakunachus pikunachus riki matrimoniasqani kasiyanku chayqa taytanchis munakuyninpi gracianpi kawsanankupaq mana yakiq yanqapaqchu riki runa kayninchis hinaq pinsanchis qullqiraykuli kasarakuyta pinsarinku wakin wawmasinchiskuna
kay p'unchaykunapipas kashanpuni kaykunaqarik kunanqa taytanchis kay sacramentunta taytanchis kamachiwasqanchistaqa negosyoman tukuyachishanku lluy llaqtakunapipas aqnapuni pasashan hinantin llaqtakunapirik kaytaqa munanku kasarakunku qullqi huñurunankuraykulla wakinqa aqnakuna kaykunapi yacharikun hinallamantaq riki kashillantaq nisqaykichis hina qhari familia ashka kanchik ashka qullqiwan t'ipparun utaq warmi familia kanchik ashka qullqiwan t'ipparun entonces kaymanta pachay kay sacramento sarunchayman hina haykupshasuma porque imanaqtin qullqitarik masta munayukunku kay matrimonio sacramento imatan chay p'uncha lecturaltapish uyarikurqanku padrenchkunamanta imatan predicaykuranku mana kitachu hap'inku aswanpas qullqipi musparishanku aqnapuni chari kay pachapi kawsayninchis mana allin muyuykuwaqtinchisqa kaytaraq pinsarinchis pero mana almanchis iminan kanqa qhipam anki taytanchis kuyakuynin munakuynin mana tukuq kashanchipas mana kaytaraqchu qhawarinchis aswanpas chay qullqimaraq ririnchis familiakunapas kay contrat hin hap'inarachiqraq kay sacramento ujupipas kapunku ankikunata nuqaykupas qhawariykuchiq aqnachkanarik imanasun runa masinchis pinsayninkuna khaynaya hamun runaqa kanchis riki libre imapipas chayna pinsanapaq aqna manataq nish obligasqapashchu kanchis riki Turay Valentin Padre Bernardino kayllatachu nuqapish rimariymi kay partiman. Gracias panay riki chayqa kunan niwachanchis taytanchispaq siminqa matrimonioqa kasqa taytanchispaq munaynin haqay pachaq qallarisqanmanta pachaq runatarik kamasqa karan warmita qharitawan hinaspa ishkiyninku mama taytamanta wasinmanta ripuspa huqllaña kapunankupaq nispa huqllaña rik kan chayta ninchis rik huq aychallaña nispa rik huq personallaña nispa ishkita rikushanchis pero ashwanpas huqllaya kasha chaypiqa nuqanchis mana entendisunmanchu aqnallaqa ashwanpas entendinchis iñininchispaq ñawinwan nuqanchis chaytaqa entendinchis igual imakunatapas taytanchispaq kaqninkunataqa mana llapachanta entenderusman punichu ashwanpas iñinchispaq ñawinwan nuqanchis iñinchis kaykunatapas huqlla kanchis huq cuerpollaña entonces chaypaqmi nuqanchisqa matrimoniakunchis chaypaqmi waykuna panaykuna nisunmanpas mana costumbrillapastaqchu hay veces nuqanchis nirusumame llapankutaq kasarakushanku munaychata kasarakunku hay veces antojakunku señoritakunapas chikakunapas ninku nuqa kasarakus huq semana nispa nuqa kasarakusaq tal grupowan nispa o sea antojo hinallaki kashan mana ashwanpas chiqay sacramento tapunaychu nuqanchis nashanchis pinsaykunchis yuyaykunchis ancha entonces chayta nuqaykupas mink'akamuykiku wayqunapanaykuna taytanchispaq Diospaq munayninpunin kasha ashwanpas chay munayninpiqa mana yanqallapaq kasarakuybustaqchu mana Dios taytanchispaq bendiciwanallanspas ashwanpas wawakuna hamunanpaq chay kallasqata hawaq nisumanpas riki wayqunapanaykuna matrimonioqa wawakuna hamunanpaq wawanchiskuna educananchispaq wawanchiskuna cuidananchispaq kash mana yanqallapaqpustaqchu kunan tiempokunaqa riki kasararukusapas wakinqa o sino chikakunaqa riki rikusqankisinapas allquchata uywakunku michata uywakunku mana wawataqa munankuchu mana no quiero wawa mana imata irqiri nispa renegachikuma irqiqa nispa aqnata hay veces chaynata uyarillani pero llaqtalawkunapi chaykami entonces wayqunapanaykuna ashwanpas Dios taytanchis qhawari sabio kamarin sigue kamashallawanchis sapanku runatapas chay matrimonio chawapinta nuqanchis hamunchis kamariwanchis taytanchis kay pachaman aparimanchis kawsayta chaynata huq wawanchikkunatapas aparimuyta munallantaq entonces chay kashan matrimonio chaynachu manachu Padre Bernardino personaykipas chaymaya chaninchaymayku ama hina Padre Bernardino kay matrimonio rimasqaykuman. Muy bien, kuna panaykuna imarashman yarashman yaykursan 7 de la noche con 41 minutos nisqapiña nuqayuqtashkiurayku apanta hinakatanga yaykuna panaykuna kech isarashpi rimarimishanchis kay sacramento de matrimonio nisqamanta ari haqay p'unchawkunata kay fariseo runakuna yaqasun aburrikusharan paykunapish warminkuwan chaypash nirqan uriki manash t'aqapullaykumaña nishpa imanawaqakut Jesus nishpa ari atuaqshishmi nawanqakupasha cosasqa kasaqku nishpa hina señorqa nirqanriki manachu ishki uya runakuna Génesis librota qhawarankish chaypiqa nishantaq ñawpaqmanta pachan Diosqa kamarirqan qarita warmita chiraykun warmipish taytamamanta saqishpa ripurqa hinallataq qharipash chiraykun warmiman huk aychallaman tukun ancha Turay Valentin tapuyta munasharayki imanchik huk aychallaman tukuy
Pisimillapi. Pisimillapi kamarikit ¿Acaso ishkitapan runata qhawashashi imina Ishkita- aycha tukungu manjuna? ashwanpas mastaqarki nisumancha wawanchis kaqtinik. Mana wayqi Valentín. Ki huk niman tukun imatan. Huk yuyaki llaganan. Chaymi chay kasaraki. Manan qharikaypi nimanch ari kuna nuqa vendaraposa ki wasitanash mana warminta tapushpaqa nimanchu. Manan nimanchu qharikaq muy bien kunanqa llank'aqmi rishana nishpa. Willashayki nishpa. Mana. Sich munakipon hukmanpon tukunchik nanami munak masi llank'aparukuq rirs allinchu manachu nishpa. Kushkamanta acuerduta tomananku. Chaymi chay huk aychaman tukuy. Mana nimanchu no predicador misionero kas mana warmin bechasqallan maytapish Dios semi willakuqpish purinmanchu. Siempre may pachash kasarkunqachiqa chiratumanta pacha warmayawan remanakushpa huk decisionllata tomananku. Rimaynakunanku. Kitachu ruwasun, wastachu rantarukusun, quwatachu rantarukusun, allpatachu mana no qharipunem kashnaqa. Además yo traigo plata a la casa. Yo puedo hacer lo que me da la gana nishpachu. Es más, este celular es mío, no es de ella. ¿Cómo es eso? No es de ella. Así que te hayas comprado lo que sea, a partir del día de tu matrimonio, ya no es tu celular, ni tu radio, nada, ni tu tierra. Así que te hayas comprado de joven. Nuestra tierra, nuestra casa, nuestra familia, nuestro celular, todo es nuestro. Entonces, Valentín, nesuman bashak ay chama tokun imina tawqa chikasaq imina tawqa sino más se refiere ay chama tokuqa una decisión. Inipsho Valentín pornango. Qué triste. Me estaban picno tamongo. Muchas veces ahora me conozco. Kari kunan may pit kasyango. May ningo takman iningo bash. O may ningo takam. Kari puede ser creen man basham. Iglesia Católica puarmet evangélica kamo. Pero kasarakuna nashma. Hinna kasaray gongo. Kepa ponjo amanda. Mana vale ponjo matrimonio. Imareiko mana takushkash poringo chirim. Hinanya Católico poranya kasnar gongo chepash. Ima pasan. Mainin koteka warmilla porin o mainin koteka karilla porin. Warmilla porin cheka selanaik shongo. Karilla porin chepash. Imagtens que warman porit munan escucha essa warman. Warmi poriko. Disse pecha nossa man ai engan kon khawakha porisha. Mai tacha teration que warma alim acha os qarahman nishpa. Selaikushan. Ima pasa mana iskinen ininen kunyacho. Entonces ima parte casar con gor muchas veces obligado. Wasimantaka casado en loxingue nuestra. Hina jaik pile tanyo balero kuson shariganas casado por loxnangorik mana alinda pajaxna gongo. Entonces con panay con que casado que kan ho ay chaman tokuga en realidad imat que ho eni piporiam Dios kepam katikuyam. Che yo pechana che Dios yo pechana wasam hay kuson ponchoman casar kuson manda manin ko takmanan ko tipungñachu. Imareiko ay cargo tan ruaro kusan chile katasa kuira letoña pasar usted angacho con gasto turau que man suai con panay con jango. Entonces pasan a casar guita una semana monona que ipshencho. Ay sasaki con kanme chinagata matrimonio solucionar un bashare que nashma section hasta akanakshongo. Entonces con para con anistar marami sa na equivalente. O di special technology man hasta content na sonjis. Mamay inewasyan ki taytay inewasyan ki kasarakus kans oramanta kano kas taytay kano kas mamay kananas pa. Uyarangis mandakcho. Para sa sarta na pay kun si taykchawarik muna ita matrimonio man takiring. Claro, alguien ponía hay veces che reflexión taykchagunapis kallant. Panay, okay, imagina churay kapayches kay sumach alabanza tam. Muy bien, adelante. Central Cristiana Formación de la Fe, Manuel Montero. Taytay kuya paya wayku
chispan. Tukuy kuwas kan chispantan. Semi uyaris kan chispan. Sokun chispitah tafiachu. Sokun chispitah tafiachu. Dios pasó más siniwani. Almanya chisku siriku. Sokun chista truyan chaspan. Dios ni chista wahyakusu. Dios ni chista wahyakusu. Con Cristo. Todos. Sin Cristo. Adiós. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Santa de que Dios en la formación de Manuel Montero. Taytay pusaka pulaway. Ñawñillay takancharispa. Huchay kunaq ñituspami. Tutayaqpi musparqani. Tutayaqpi musparqani. Haqay punchaw purirqani. Muspan kay pachapi. Mana Dios ta rexikuspa. Ñapawranta ñapahawanta. Ñapawranta ñapahawanta. Eso. Una punchaw purisiani. Dios nillay maqaynaykuspa. Tuta punchaw mañakuspa. Anchakusi sunqullanti. Anchakusi sunqullanti. Eso, eso. Saludos a todos nuestros hermanos de Impecable Internet. Demasiado veloz. Con Cristo. Todos. Sin Cristo. Nadie. Kausachon katikista kuna. Kausachu. Ay, bien, kuna panay kuna kinakatenga. Katerisan aquí programanchista. Arire marisananchis que sacramento de matrimonio nos llama. Ay, kuna panay kuna en resumen emanasumanta. ¿Qué matrimonio ka? Primera cosa. Dios pa munaynin. Imapagmi kare warmi kasarakunkom. Dios pa bendicionenta chasquinan pagme. Imareiko. Mañan kotega que causa evidape. Ari pisinchakuikan, sasachakuikan. Y monona kung puneta que causa evidape kachea kanenko. Hasta wayunan shikama chasquina Dios pa bendicionenta neshpa. Que matrimonio ka imapagtag. Kispiku itarenan kopag. Que matrimonio imapagtag. Paiko na poram. Yanapanakushpa, Kispikiman Chanan Gopach. Chiray con libro de Génesis Nascapuerigo Napanaicona y Manishpa Hikanishpanim. Hinan Kareka Sapalanka Sharka Hinashpa. Camarerka Ebata Karek Aichang Mantanishpa. Imapach, Hoyanapa Ikanambak Nishpam. Entonces, con Napanaicona, que casado que era. Imash kushkamanta wichiman pish ureiman pish yanapanakushpa paikuna pura purinan kopaj. Manapashchawa rikuna panaikuna mañankoteka alin tacho entendí con que matrimonio nesqa imareikuchus mañankoteka waramaka waikunapaj wawayanapaj achat aqsanapaj karetak llankamunanpaj chaqrapi nishpa. Es
que con la panaicona que matrimonio imagen que ocupa apaco mai pachachchaq mononaki gahten entonces mai pachachchaq mononaki gahten qarico con la panaicona qaripsh kosnaman shay con qarik papayatapish pelaita anapakon qacha imelatapish ranga charikim achilatapish aqsanga charik ichaqa manachane son joy qarikona muy bien kushkatorana ikcha qaram pishlanka mochuan chaqra tarikinashpa akas igual kalpanchigashan. Entonces, con la panaicona, en realidad, hay quien guarda mi conaca, que llevar mi conaca, liangotas, con un poncho, con un celular, pishpa, mana y anapakungucho, jijiji, jajaja, hola chicos, no es mamá, en gota publication, Facebook, show, pentema. Es que hay una panaicona, inmediata persona, chica, na chica, chico, na pacto, tiempo, can. Entonces, chireco, hay una panaicona, que matrimonio que exigen respeto nescata. Care respetan ang warmenta. Warmi pes respetan ang karenta. Manajena ka solturu chica ochirigi. Mejor yanka pa casara kurengshigi. Puede ser hecha son muchas citas bíblicas. Génesis, Efesios, maridos amen a sus esposos, esposos amen. Ya pero hay una panaicona sin la vida práctica, sin darnos cuenta, estamos faltándonos respeto. Y eso va en contra del matrimonio. Entonces, hay una panaicona, ari, que explico estás na paja, pesimanta, tashkirina, manane son mancha, ari, que casara con kamanan saschakuinin, cañacho, que casara con kaich, y ya pentian con spacho y manspacho, ashon, pishay con la panaicona. Que casara que peca ari runa pone takanche panta sonseam runa pone takanche gona panegona maniko takamana se alienta imata pruasun pero ima pa gona panegona casara que Dios pa munaininga Dios pa bendición ninga persona que nya pahman persona que pa que casara que nikipe pantanginya chips pampa chanarikushpa sascha que pinya que engi chips yana panarikushpa ima haika Sasachaki pinatarik shwapesh, kushkam, ongus kanya kaktempesh, warmik ongus kashancheka persnaki, haywaringicheki, imalyatapesh, mashka ropa umlatapshiki manacha personaleki chumona ingrik atendenata, reigena muchas veces kamapata buchreshenki. Kan onguenki esaka monainki atendenata, makip akera, señoreki ongo muchas veces mana haywaringichu, hina kawashenki. Apreita kalian manushwapish, aposedor por sengi. Entonces, con la matrimonio, sobre todo la base del matrimonio es el respeto. Mana respeto que tengo ahí con la panaicona, no sé de qué matrimonio hablaremos. Mana va con la panaicona, matrimonio que templo manta llora achuan los seramillacho. Matrimonio que hay con la panaicona, manayam. Alguien grupo aparakam sang tosoing chilacho mas imatanya apagami que matrimonio porsa que para que panay manat persona que nya que charingi chumat repara con ingis porsa que será generacha ik porigonga pero hay con la panay con qué bueno que tengamos la palabra del Señor nya wenjis que charnan ya son conjis que charnan pero yo pienso así tú pensarás así pero hay panay así quiere el Señor chakapach punich persona que explique manchico no venikon cheishengi. Entonces, aquí Valentín, 7 de la noche con 56. Nescamenta, hay cosas y machaton yo aquí Valentín mate para abajo. Ari nesqaki manjenaps mate para eso matrimonio kawasay baka chikanta no kanjes a ver kan merik makana kuy kan merik chahwana kuy anchibe no kans kananjes iskinin spune war mekare umilay ko runa pone kananjes manas chita practicación manja kaman ayin chukama. Hoch saltan ka hasta makana kapsuman bascharik chita wai kuna panay kuno samparon na pone kana sampay kuno chirat ay bas renegas krato manan chip remarunan chichu chiman renega y pasaroktinya remaro sons ajin chat chima na gustawaran chaka imnes sits imatap srike daño troaranar conches makanar kurans pas chahwarans pas cha kachumpuna siempre perdón rek perdonayana kunanches chipit pas pantarone perdonay kuay esposay perdonay kuay esposo yunes parik esposa kunaps nen anchinata chey iskinin palabra chakunata sampakay humilde kay
y hinayataq kay perdón. Chita nespaya waykuna panaykuna kunanqa A ver, oye, que Valentín, humilde que con pareja que na makashasun que gente aguanta colega, olmente na casa, nos golpe chacho que nos chingos iman ching, oye, Valentín man ainda entender a mí a ver. mana golpeta chashkin wachoqa renegasqa ratupi noqanchis mana discusión kashanriki ancha ratupi noqanchis mana ña chiyman haykunashñachu sino samp'ayaynanpaq o sino riki chay thasnuyunanpaq mana riki chayman yapay sumanchu riki ninadapas imina riki hapichinchis masta riki ichuta churanchikqa masta yawrarin mana china pasananpaq noqanchis mana ña riki chayman imatapas yapay sun aswan ch'inñiykusunman chaymanta ña riki explicación man riki imanaqtinmi chaykuna kasharan chayta. Muy bien, sobre todo aquí Valentín es un mampachá, ña tiempo karan que maltrato nos karep shuarmen tamakaura, guarme karenta muchas veces makarora con antempoca manan chenyacho aquí Valentín. Li con acame y monaki chakapach pone canant con antempo con aquí Valentín. Puede ser por cuestiones humanas renegar su mampachá, piñandar con más mampachá, pero aquí con la panay con antempoca mana makana y tiempo ñacho. Nena charro papo man kar makin daps emanang man pishena controla manjega antes ya chinya upalaran garme con apis makachi kurgan entonces voy con panay con aunque humilde que ari chaka rema que humilde que voy con panay con mana persona que pakana que mañan wakin garme con pacation ko karin ko makaron ay Kari con hermano me voy a irme de la casa o mañana encontrar nengo emanashpa Willar creen con a macaesek hasta onashpari ya cualquier war mactiashango ay yo vivo por mis hijos coña entonces oye Valentín y Matsi humilde hablar la verdad manda pacanek manda cómplice mata persona señora Kari que take up Willar kamengicho macawa munashpa aprovechado o macalasan que me cama pregi entonces con la panay con anchata entendendo ari macana con la pak iskipon se falta con entonces vai con la panay con mai para chena discusión hay con que acham se chela muchas veces lo hacer con aquí pues Ojra tu mana persona que se chora pa con aquí entonces con la panay con chokara pa choka mai mancha exo mariki entonces chireiko vai con la panay con mai rachma remadan avisos parroquiales avisos parroquiales a ver vai aquí rápido con amrique resumen seriki uma challahta beta recusaciones que sábado puncheta vai con panay con sábado 8 de agosto gashan y domingo puncheta uma parroquia pe hakusia colchamanta hakusia llapanches de canatora paruro uma challahta pe curso aparicon 8 de la mañana manta pacha sábado punche hinetax kai challabamba llahtan subs apariculangat curso 14 de agosto, diciembre vino a 14 de agosto, viernes tarde en manta, hasta sábado punche kama challabamba topariamos. Una cartenga chaylan William Kuiche kasharan padre. Muy bien, yo acá despedí capsón mancha y acá ya horas de la pasan ya realmente. Yo fui a pensar en chin capsón. Hina cartenga despedí a capsón, gracias a con apanay con domingo tan no campos toparukson, suay José. Persona que pas despedí a capsón. Aquí micro Aquí micro. Gracias hermano Valentín, gracias hermano Padre Bernardino, que hay facilidad no hay como más ir mal yoxerena y kupayoanquiko, gracias anchata agradecido. Y naya punche con anache no hay como hay panacona o yaremos con o masile con a toparizaciones invitar y camisa en encuentro con apa que culiano. Entonces por el imsaj como en Caribay que cerca que en Carulla mancha manaps por el amita ti manche. Muchas gracias que muchas gracias señor Padre Bernardino. Panta tenía no caps ni marushane. Ya que me poner Hermana y persona que pas despedí a capi. Muchísimas gracias, Padre Bernardino. Tora y Valentín, no capaz que el programa Anjismanche Camra y Cuenaca. Luilla uyarimajo masikona war mekarika tikist masikona, persona que swamp sohp onche tupananchis camaña, no caikuanca. Piña topar gracias padre. Oye, entonces no caigo que Dios si yo paichantan taquiam sahko, chinagatan carrepsahko, pimay me rema pema sanguich kich esaraspe padre Bernardino Turpo Estrada, no canca domingo puncho camaña Dios pa bendición yang ay con panayagon alianta pano puñer con gichis. Adelante oye José. Oye, adelante. Saludos a nuestro hermano Gabino Tica de la decanatura de Anta Huayquenches Epifanio
Chaway tire presente. Dios payas taruna kuna kuchukus papuririsu. Dios payas taruna Con palmas, hermano Valentín. kuchukus papuririsu. Dios nilanchis tamas kasu toreñaña y calpanchakuy. Dios nilanchis tamas kasu toreñaña y calpanchakuy. Con Cristo. Que viva, que viva. Que viva, que viva. Que viva, que viva Cristo Rey. Centro Arquidiocesana Formación en la Fe, Manuel Montero. A la próxima semana continuamos con el sacramento de matrimonio. Tukuynipi mastarisqa Jesucristo semillaqa. Tukuynipi mastarisqa Jesucristo semillaqa. Taytanchis pinginispanchis mana puninchik kasunchu. Taytanchis pinginispanchis mana puninchik kasunchu. ¡Qué alegría, qué alegría! Que viva Cristo Rey, que viva, que viva. Cristo Rey. Causachon Catequistakuna. Causachon. El Señor esté con ustedes. La bendición todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches.